afei na do afidie no ato hwanuma news no ya wie de adu so no se de bon krata no te ne nsama hodo bi aka no eno na ye de bro medidi afia amankwa tamaklo me ne o manhene kwabna sante aka Mr. Sante Dako gina ne na so pa market time no ano no be me na no pa me mu ache ye na bankese ni Yehowa we the one to that ye na bankese ni Yehowa oh Yehowa ye washe yenso ye na bankese ni Yehowa wa Howa ye na washe yenso ye na bankese ni Yehowa ya bankese ni Yehowa mpa ono ana hwehwe yenso awo ye ade that is a ufoni mu ho so hwe ene wa sori a wo parts ni nyina ye adwuma bibia ye adwuma wa check bibia o ze bibia ya hu mi free moja na cover sa boni BNC bibia ye adwuma ntina sa seda no an de be mo right ene e benada timeka abena ne kwamnafo nyina onyame adom ene menya good start ye de nyame ase metimenya sa ho de ne dia kopem no minu ana prem tobre me ga so ba ko anim so what o se adwuma no nso ka ho fresh na no de de hia ne botai atachi no sa de hia ne botai atachi no prem tobre no minu no miensa no nine no num no nsia utimi twa no 24 hours dry and as the insuo fra enye bone but eye botai na atachi no o betima ka se o ye dra kekere ne ho owe ni so botai na atachi nye papa it would give brese and ko chire kom ka se me fasting ye o kom chire and ye awurade anim twen tu usua nyame asem na o mampaye so ye adwuma empen dodo na no me ma kom chire dodo na na gina se me di ma eye di pa foforo eno hu hia me chen bibia e say wan ni ama obi a obi ntu nyinam eni mawo udi ma obi je top bim na so nhira no so no eye kese it wo chire kom na wo de awurade ye wo chire kom se Frank na shebre ebesesa na ebe na awurade nso ma wo na wo chire kom Frank se na shebre sesa no wo obehwe osa David. So intercessory prayer the empire the one of the best empire uni bia we Kristo ni mapa no be fa to so tese asembia na wa ba mankofo ebi no mu ehye ba bi o Ghana ase kase ya Ghana mbo mo pa wo omo fitia no pa kopem anwumrem duada kopem fiada Ghana ho mpa ye nko a radio Ghana mo bo radio Ghana mo bo radio Ghana mo mo adwuma efo mo akontrofo mo da sa ono so dia wa ye onti ase ba wo ye enya nsunsuanso papa so ti wo de bia da me ka che o so no pa o do yere no manyina de bia da mpa nyina say 100 minutes a o yere no manko wi ya o do mo ni mo je no jade aka obi bia mfa ho e hyen kura wo kotenem driver ni a wo kotwi hyen no enipa bi mo wo betena hyen mu kura timi de o mo san kura be san hyen no edi bia na wo ye bia no hunu se nya wo nko wo interest anya nko because e ka nko de ange enei se fia nko pa na ebo ne bra pa dia menya so se ko betiti di pedua ne sa nsuo mu na kusu no nemu no oba because wo hu se odi asudie bia beka ne ho eye na de hye bi odoba ba wiase se me nko de se ka mfa ho ko gare ni betima sokuru be 1 2 3 afa obia me dan oka uni ebusua bia itu wo no gare eye once la de nkatie no na de awo no no I say obi tea bread bia na say be okoni ba onko abo wi a na o hwe chi a na who say no battalions dey too much you can't waste time to be selfish timisra bibia da ka aka ye ho onyame dom wa even though nipa ye ho ahonte ye kasa because ye kora na wo koye moa no ya kora na be say pia wa hwe from brown tio iti ma na yon wa mamu mre papa yo ho da if je na nyame nim say ye be du be ye be to ba ha say na be we dey fia ba kwa be pa dey be do nyame me fi kora bi iti onim say no de share say me mre papa ye ho da iti be so onipa na wo koye ni papa e ma na yon wa da so no na be twi wase atwede no question for do me no na awurade hu omobo kra na ode omokoba no ba ko tem ti say Frank ya friend Judas ono na koye sare ana afa in this life o papa yo wanamontu de wuye bian enye ti say
maya me fienti me hwe se fia be se ono so no obeso me se sleeve o de meka bi obeye de bi de nyasarete wo bo na wie then wo ko wanim ti wo de abodo no na otutu gu nsuo no mkosa ewiase we no 1 + 1 entimi nye 2 da wo ya na mkase bi ni mkase wiase ye onfe na da be no wo se bi e fe o wiase se ye fe pa de anka franka sempa nka ba bi o de shebre ese go gina no kenye ha eno so ntinyame asenso asem so no da ba tinyame ase no na tafo asiye mo twiro na wo twiro mu na wo no wo ba tinyame ase se wo nye dipa biem. You cannot understand the ways of God, neither the doings or actions of God. It would to a powerful say, Obia Kofan can kwaso akwaba. In fact, only part of the car time no kujana is in akwaba. The one yen type pampiachi check ya be zam. Time to akwa baby. That is the world that we live in. Today, that you need this kind of protection from God. Bambo. Tini ka say ya bank say any Yehovah. Obia ni ho. Oh, they be Adameka. Frankie Timeka say ordinary to weekend over fino abesa. Na me nam kukrantuni. In the ordinary kotom so at that time. I was be doing am. Chama we dey be fafie na me. Oh mumma. Frankie, ya me wo kukrantuni be ka say chere back. Me say nya daje kra. Telephone man is back no me yire free so. Me be pentem kra ko baby. Eh nipa. Yeah. Nipa. Erade do onya sa. Erade intimi nyesa da. 24/7. 24/7. Ah, we let's off my mini kunu. We dey be hu preach nipa. We dey go so. Afa. Ya da bu nyina masis. Ya da bu nyina as. Ya da bu nyina. We nyina na boy nyina o. Mesremo a. Ju fa bitu ko to jo no bi di bia to nye pi ne ye ko enim kakra. Ye pese ye shape o man. Ba wo shape o man bia na. Adwene na nipa ni crown is very key. O man titini o man koso no de bia da meka ampa political parties be ba ebe kode ba yankase adwene no se esa kire yi a wo se bibia be jump kama I say na minim se ha na meka me no amekoto eno achi mekoto eye kokko aya tutu ha chu MTN for Dino station ha chu station MTN for office bi o kokko for bi o mututu okwanche kokko aya tutu no me fa ba ko ha chu o se 5 seats am say ah madam kokko na ya tutu wasa pai body ni na watutu no fa so say ya ni isle gon for nya na kodwa ba ko so mo ko mo bo ese dure ya gi no de nam yes kokko ni bo ni 5 seats ba oni isle gon for ni kodwa so ba mo to no 5 seats ye to enti sa ade a cha de cho man ni mo sa ade ba ko wo se mimi sia o hwe mini pedia se akwa suwa na fu wa mi se tam oni se bi kwa me wo kire me frank enti mimi si free card ma pa o hu se Messi na engo gallon no is not the call 120 o price enko na Frankina kaza ko no be jino di anu di ade ama de bu afu kraso ko o bra mi bra for 45 we no age no ko. So our mentality is very defeatist, it's very dangerous. At the time and about 10 o'clock no they share traffic no I could do office abeg you menu o do office a sha 120 on we call zaw on maybe yeah packet yan tumu so no ne di enim kura de say ye jimi adwuma no pay no way no koba so 10 to 2 upon productivity low so how dey be man sika no so no ono no hu say no ye part ye doso nti ye doso ode no hu agim ene do maka iba o we ka opam bo na yi we dey be ka opam bo ko za be fe ene jako ade copy person so we copy person ba be tia no ma be ko na yi ba ko ma alolo mi jack na e say wa mo won say assembly o ma ko kan say na the mighty opam bo Daily Guide. Ghana Guinea-Bissau to open joint commission for cooperation. SHS enrollment goes high. And let's make VIP president. Baumia launches CJ's leading justice initiative. The Ghanaian Times saying $40 million donated drugs locked up at port. CSO's networks appeal for president's intervention. And 9 arrested for peddling fake news about genital disappearance. Let me see me refi. Sound guy. Nyame na be mu. Nyame sa me we ayira na gang so. Gang. What we no matwa ho ahia na ya pekel na ya bo. Buwa no ka se bibia no asa de krono asa to. See asama dey statement here be da page issue dey. Nyame responsible person. Eja wa hu gens eja
abrante pa okọ level okọ na bo na no odin no so okọ kwabna so odan ani a wo ye so okọ ayira na sa ayira cry for that this na na nwanwa sa ayira na ntimi anyira wo nipa bia na nipa na oyira na na ye hwe sa ayira pa Adom mini kwabna o man ya tibu ye de ye sa ni anso ya report na ye news sa me se me kan kran ha ni e free tama na ya ba ye so obi na obi akoda kam ye gina ho nipa bebre ni report ye gina ho kwabna ma hu bi do ni ye gina ho report ene nipa ya ha ma nipa ya so ye nhuro so ye so mo shedan nim akam sa na de ache just o man bi na bibia na ye news we yi ade na hira ye se ka so ho dance ni ba ku pe bi ono de bia de hira bi o gina ho de bi o gina ho sa ni pa se ye che na fast de bia yira wa he de na yira esi ka se bebe no kure masa hwe bo be ma no ho ban bo na hi edu one na de yira ade na hi edi se ensore ya akora de enti asore na ye se be ma nti onam krom na yira ode ne safa so wan hu hwe no kaka kitu abi masa koko pedro no madro didi ye de se buru na mo do yira do na futi gari efia chire ade na hi wo de buku afo ye afo no beka o kan se pina atrophy ahi wonyini ana ni ebe na msa na wo ka ya wo to wo se na wo hwe wo hey ketwa na ye ko pedro num na ye ho adro didi ye na mo na sa de ne fie panic na mo dia che ni pesi mo no anya funny because na your colleague nko be kuni free amese no pengu na say hey why like you for no free ana de how you say so kasa onti yes ana make say nyame adom omui but de obekwo wo e wo ni video mu kura no say sa odin krane kagum nyame na bo so no bo ne tenkra na kaka ye wa ye no wie kwa because baby no ho do choko ho de nkrane mu pa no bie mi o so se de nyame na ye se papa bi je ne ko she ne fia ko mu wie no kokora ba na de odi adisua mai ehi itu na ye bo mayira sa bo so wu cheka ya go ya ba enti mu bia mo hwe se bibia mu ni mo level mfa wani brema soa ekromufo ne ade bibia anyirai wa de na ye ketwa we video we de one ko didi ye na ja didi se tomatoes mu die mu ni di na mo prostate no ho ban mu nya de ne ayira hwe nyirai wo ba ko na ye se ne ba boy ne de all ye de eye zubo ya da pa de health tips no wo ho ene de hwe pregnancy in anemia and as anemia in pregnancy oba wonyema ni moja so ate enu say ya na ni su bi no ya so obi na ye no so wa won say moja so ate munya obi obi ye wan so ye ni bi na mo me enko ye nim me enfa ayi kakra nto ho nti enu na maka no ayira na ye say wo be ma na ehi nye ayira bia na ayira ti ye wie ayi agudie mo nsem a na health tips na ba na ho se penso aba na kwasi aba no man aba nti eno ane de sommo wo kodi a hwen wo YouTube Adom TV tube ana se Facebook/Adom TV extra yo ho eda mo asepa bia de meka ya offendi obi afache mbat no kwede ya na e ba ko check ne kohwe ko na mu a doctor for ho betimi asiesi amamu ayeden Dr. Amanama ko na ahia wo ways and means a obehwe wo ai eda se kwa na sasa no eda ahia Dr. Amanama be boy